Ubingelele-ke mbukeli ekhaya ngikwamukele futhi ohlelweni lwethu SK Media Production. Cela umusha le channel uklikhe subscribe button kanye nebell sothi masiphosta amavidiyo amasha YouTube ezokwazi ukutshela ngesikhathi. Namhlanje-ke mbukeli sikuphathela udaba lapha noluthinta imiphumela yamasama awadi. Sibonile bakithi iy'nkunzi kamaskandi beyiqhudelana beyingenile laphana kulo mncintiswano. Imiphumela iphumile izolo. Uthokozani Fokalanga uSomnando yesabeka njengekhekhela iy'nyosi wawudla lo mncintiswano wamasama awadi wamuka naye indodo. Funa-ke sikhulume ngalo daba bafethu lapho oluthinta uKhuzani laphana. Sibonile-ke naye uthe iphuma lo mphumela lena wafaka laphana ku-social media yakhe ku-Facebook kanjalo naku-Instagram efisela iqhawe lithe lahlabana ngalo mncintiswano kulo mncintiswano uThokozani Langa umbongela edlulisa amazwi umbongela kubabukeli nakanjalo nakubalandeli bakhe. Yize-ke mbukeli noma abalandeli baKhuzani bakhombise isithakasela nokusijabulela lesendlo sakhe, kodwa abaningi babe nokumangala ukuthi kwenzeke kanjani lokhu ngoba uKhuzani uma eqhathe nje nezinye iy'nkakha zikamaskandi njalo hleze ey'thathela umncintiswano kanjalo kanye ney'ndondo. Lokho kushiya abantu abaningi bemangele-ke mbukeli. Sibonile laphana bephawula abanye bethi ingoba eselahle laphana umkhaya wakhe uNgizwe akasekho isangoma akazobhula kuso, ingakho izinto zingasamhambeli kahle. Okushiyeke abantu abaningi bexakekile-ke lokho mbukeli. Kanti-ke mbukeli socela ukuthi ushuvo lwakho lapho la comment section. Thina nje bafowethu nathi SK Media Production sodlulisela amazwi okubonga laphana kwiqhawe lithe lawina lo mncintiswano uThokozani Somnando esabeka njengekhekhela iy'nyosi. Sesideda nje bafowethu indawo sophinde sibonane futhi nakwenye ividiyo elandelayo. Siyabonga.